Right, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership ngizokubhekela lapha ke kulona ke iqembu layo ke lapha ke i-Orlando Pirates udaba ke oluvelayo lapha ke kwezimnyama kuthiwa ke ibhakabhaka elingase ke lapha ke liluzwe lapha ke umdlali ke walo lapha ke oyi-center back uThabiso Sesane ke impela ke osenza kahle kakhulu since ke impela ke ebuyile lapha ke kulona ke ibhakabhaka from lapha ke ama-loans lapha ke amaningi impela ke badlala kamnandi kakhulu ke lapha ke emumva bilekelelana ke naye ke lapha ke uNkosi nathi sibisi kuthiwa ke kuneqembu elikhona ke lapha ke elingadalulwanga igama elikhona ke lapha ke ezweni lase-Holland kuthiwa ke impela liyamfuna ke uThabiso Sesane. Phambilini ebekwe kwabikwa ukuthi ke uThabiso Sesane ufuna ke iqembu elikhona ke lapha ke ku-France League 1 lapha ke iMontpellier FC. Njengamanje ke udaba ke oluvelayo kuthiwa ke kuneqembu lakhona ke lapha ke eHolland kuthiwa ke liyamfuna lapha ke uThabiso Sesane. Orlando Pirates ke impela ke ingase ke iphunyukwe uyena ke lo mdlali ke lapha ke uThabiso Sesane. Ke i-scout zalolu qembu elilapha ke eHolland kuthiwa ke impela seyifikile kuyona ke iOrlando Pirates. Sekukuyona ukuthi ke ngabe ke iyavuma yini ke nalo mdlali, kodwa ke asibeke indlebe esilalele ukuthi ke ngabe kuzokwenzakalani. Yona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.